mina kwendlulisa kubonga nje kuye Football Association kuthi efike emhlangatane nathi sibe khona emaphini singumhlangatane and ngashorishe futhi ukuthi kule buso lengibubonako la embi kwami bufamiliar endzabeni takabhola ibhola ithi ngobe passionate lokuhamba embili lokho sengidlulile lapho ngengcise kubo coach ukuthi lo msebenzi leni uthethe lona uyabida ngisho ngani lokho niyosebenza nebantwana basathi ngakunecharisho at their age baku stage this critical so kukahle ninemix yabothishela nanabo mathebula abafundisi kufuna into lo instilla emntwaneni kule tender age yakhe ayiphumi kuye so ngokuthi umgcoka uyabita ubita ne character or i behavior change nakini nibo coach mase semncane umntwana uyabamba makata wathi icoach uyanatha uyabhema utakubamba umntwana so ngonje ngisangenge kulenza ba character ukuthi kufuna nibe ma role models abo nibe ma mentors abo ezinsakhulumisa letindzaba telibhola nekuthi uyamnaka lo mntwana kusimaketa egroundini ungabe le khaya kuphile kasiphi so uyayithatha le responsibility emntala so ngumntala walo mntwana lo tabe umfundzisa letakabhola bese CEO ngikhute nje kakhulu indzaba lengicanga ukuthi nani yanhlupha nisadlalisa ibhola eSwatini indzaba yemutsi asikakubheki kulabo coach lesinabo la ngoba ngabe ekhaya kini kunendumba uyakholelwa kiko kepha nje kulabantwana ayingaqali nje ukukhulunywa lendzaba le isibuyisele emva indzaba yemzisi ibhola yaseSwatini sekwaze kwaba nama marshals stadium la kithi ama marshals akagadzi isafety yabadlali agadze ukuthi bobantu abathela umuthi which is wrong kucosha tihlwele letinye emagroundini letingakholelwa kuletinto leti at one point ngake ngaba ngimanager weMbabane Swallows kunebadlali bekuthiwa nje mase kukhunywa letindzaba lethi kufuna kuyogezwa kwento bavele bakhoshe eceleni bathi ngamanene isicoshe la teamini one of them kwaba minister of sports Matsebulungu beyangahlangana one of the best midfielders besinawo kuna Fritz Junior one of the best strikers kuna Mbongeni Mbingo loseka emdika observe one of the best goalkeepers sengisho ukuthi ngibekusange bantu laba performile CEO exceptionally well lozo wakhosha i-national team eRis Matsebulungu but lokho kutshengisa ukuthi le into lenetfundzisa kwadzinga kube setiya enhance uyitsinzile nje doping nangizana sibona ngaye naloko labanye babakholelwa ukuthi awu mawubhemisango awubamba lonke ligol lelita uchamuka unggoalkeeper it's all wrong so ngongisa ngikwengcise nisaqala yo journey to kunacharisha abantwana above all uyathi umlangeni Mduduzi I'm always available for assistance etindzabeni tebhola nakuyo lama juniors ngiyaassurisha ukuthi I'll be available la ngingakhona khona kunibambisa secishe sengifike ngasekugcineni siyabonga.